thir tu te chi bai le vek ule he kan hriat thawangin tun chawni lo om tu December ni thum hi ECI na vote chian hun tura aron ruam man khan ya ni masela heta hian Mizoram huang chunga NGOCC kalkhom tena an thurel ECI lam ho tu te thleng po anjuk thlen ang kha engma thuron chan na le bozui na ron bozui let na aum lem lo wangin boruak lian zok thil thleng theya om tlat maya hi NGOCC lam te pon khau zok amalak an tum chhodon ani mela he vote chia tu chung changa hian thom sang atam khop maya chen khat chukan hriat thawangin mun sang vote chia turin anin buat sai to anin puat sa nual to a chuti rual chuan NGOCC lamten an thil tum mero ti hlotlin nge tumin Mizoram mi puite min ahu khoma min som tak mewani Mizoram Assembly in than pui vote chia tur in puat sa na chuan kan hriat thawangin a vor top a thleng chho meka Aizawl district a hian Assembly bial som pani te chu hmun pathum Aizawl Bursa pi sapui Assembly Annex Building le Sikul pui kona Government College sate chia tur ruam man ania ain PR Department how tu te le thuthar thedar tu te hian heng mun sang te hi fangin ruam man na kalpui dan le thil tul poimo te an en hawa thuthar thedar tu ten har satna omlawa in than result rang taka an pon the na na ruam man na le thil tul poimo abikin electronic media ten har satna omlawa media center an man tangkai dan tur an thlir ho nga lani hetiang ani mekla hian Aizawl Borsap Nazuk Kumar le political party sang ayo te chuan voin khan DC Conference Hall Aizawl inkom hauna nein vote chiar niata na thil poimo sang ti an soi hawa vote chiar hun hi pathian ni jingdari ta chan turania vote chiar tura ruat te chu anom na mun tura ruata jingdar saria thleng turati anni thu Nazuk Kumar chuan asoi bokani strong room hon na le kharna huna party candidate te chu om tura be sei anni thu te counting official te shilshia na thoni na chu inrini choma dar som pakhata nei tura ruat ani thu te an soi bokani Borsap chuan poimo in shilshia na tho thum na le atop na ber chu pathian jingdar nga nei tura ni awangin political ayo te chu tel tura abe sei thu a sei bok Aizawl district bik a hian EVM chiana dokan hi za somthum panga ru manania counting supervisor za somthum panga counting assistant za somthum panga micro observer za somli pasari postal ballot chiana table somni pali omin ETPBS kaning table som pani le khai khom na dokan som pani aum don bokani hetianga ru manna akal chau mek lai hian Mizoram chunga NGOCC te chu an lo thu khom ve thunga Election Commission of India in than vote chiar niata na pathian ni ruat chungchanga NGO Coordination Committee an thu khoma hetianga vote chiar tura ru manna kalpui ani mek la hian Mizoram huang chungeya NGOCC tena an thu thlen te engma chan let na aum lem lo wangin ti hian mi puite tanrol pui na tura somin voin khan NGOCC te an lo thu khom vele boka hetiang hian thu an ron chu vele thungani NGO Coordination Committee hi voin tlai dar lia tang khan tui khot tlanga Central OMA Committee ruma an thu khoma NGO Coordination Committee shoi tu te hian Mizoram Assembly in than vote chiar hun son tura ECI an nge na chu lo hlotling lo ta se ruam manna an siam to anga protest day kalpui dan tur an relani ECI tanga thulom an long lawani chuan naktuk chamadar som pakhat le chanu dar ni inkara Ras Bhavan Marlam Gate bula lung oilo na lantinan Christian ni serhum hal na pun khom nei ni se antia heta hian mi zau mi puya tam theyang ber tel turin an somani an soidan chuan vote share hun son turang en na hi Election Commission of India how to ten an ngai tua mek ni hriatania ECI lam thu le lai hi mai chan chun zom zel ani bok he Christian ni serhum hal na pun khom hi Mizoram puma district sanga district NGOCC shoi tu te bot sain lo zom vek ni bok se kan sa khoni serhum hal turin Mizo Christian to phot chu
he huna hian telvek turin an som tak mewani hetiang ani mek lai hian Mizoram Kausan Hruai tu te committee MKHC te point mi puine na thucha anon ziak boka kan ramro rel tu tur MLA thana vote share hun tura December ni thum sangni somni paliru chu pathian ni Sunday ani awangin ahun hi Sunday emo Saturday emo ni lo hun dang ru turangen na MKHC te NGO pol sang tele political party zong ten Election Commission of India nena an lo thlen to chu voin November ni somthum sangni somni pathum thleng hian omsi ala nei lova tin NGO Coordination Committee ho tu te Delhi ya kalin November ni somni pariat sangni somni pathuma khan Chief Election Commissioner of India muin vote share hun son turangen na thlen non lein a mai chana nge an soi pui boka chuti chungpo chuan voin thlenga ECI ne na tanga channa ala lo hi poi kan ti tak zeta chu wangin vote share hun hi son ani lo chuan December ni thum sangni somni pathum pathian ni a hian pathian biak in khom bak chu khoi muna ma mi pui pun khom na bot sai lo turin Mizoram mi pui zong te MKHC chuan ange nani tin December ni thum sangni somni pathum hi pathian ni ani awangin party office te ni lenga honglo turin political party zong te MKHC chuan angen bokani kan namle kan sa khuwa alo hima sa khozalin na kan nei theinan Mizoram mi pui zong te tangrual so turin kanin ngen tak zetani anon tia Reverend Dr. C Chongming Liana Chairman MKHC le Reverend R Larin Sanga Secretary MKHC ten voin lama thu aron suangal boka hemi pilama hian December ni thum sangni somni pathum pathian nia puipun na bot sailo tur le party office honglo tur hialangin na lekha anjiak chuak boka pathian le kan ramta na tho pui du tak kan lalpa iso mingin chibai kan buka che kan ram raurel tu tur MLA than na vote share hunatan December ni thum sangni somni pathum ruat ani chu pathian ni ani awangin ahun hi son turangen na Election Commission of India ECI nena MKHC political party zong tele NGO po sang ten an thlen chuan ngai poimo hlolovin ECI nena tangin chan na engma mu ani lova chumi nuwa NGO Coordination Committee ho tu te Delhi ya kalin November li somni pariat sangni somni pathuma khan ECI ho tu te an mai ma nge an soi pui boka chupo chuan engma ngai poimo a hlo lo hi MKHC chuan poi ati tak zeta chu wangin December ni thum sangni somni pathum pathian ni hian pathian biak in khom bak chu pui pun khom na lam chi bot sai lo tu le party office te hong lo turin party zong te kan nge na hi kan ram le nam le kan sak khuwa him zel the nan thil thu nia kan hriat awangin nangni party point kan ngen na hi min ngai poimo saka lo zom sham turin kan gen chewani ti in Mizoram Kausan Hruai tu committee te hian party sang te thu an thon boka heng thu cha sang te le Mizoram chunga NGO CC tangkhom tina an thurel le sarkar lai pui Election Commission of India na athuran bo zoi tum hi ain ko kal chan tatlat maya he thil thleng hi heng chung changa po hian mi pui tam tak te chukan ngai dana in angdon lo sa a he thil thleng chung changa po hian comment lama te po khan sei chak tam tak kan nei theya Mizoram Kausan Hruai tu committee te thuron chu ang chi te le NGO CC te voin lama an thut khom na han thure lang chi te khai nge mi puilam te pon kan ngai dan a thlop thatu kan ni don em ti te thleng khan mani lo in zo tila kan ngai dan le kan hu dan te thleng po khan comment lama kan sei bor don nia heng thu te hi a poimo ema wangin mi pui te hriata kan han puang zar non vele ani e